malungil itasil sin mora. Adro ko mosbil tunin meter program ra Kausischakl. Agi ayaman ko telibim no. Agim lo meo dendi gi guarantee kasi ko mga tiara be kisande. Awera do mura program gidra Kausischakl ko mo ring sa CBS timra. Kausischakl. En agi imolbur benaw Regner Tito. Mle kampo sa TLBS opening himra. Kausischakl ba congratulate ngi tumamrura di sungi tegal wi go wais gitu wase. Gaboy kerke di mo ako din sa simple bela. Hindi malugil dim som na mo diya ang ara. Below my island era tigda BS di rin man. Di mo Kausischakl. Ikuter tale ko nga suluro ko ko si Orion mera. Mr. Henry Jackson mo ko program. I'm sorry. Joel, tell theme song kita kumda sa koram regele. The new and improved theme song. I say. Okay. Malungil sweldo mo kauma Mosese. What I do ngaka will miss tell front page ra at tablar al seals. Just edele ya the recognize tell clol front page it must say amrigel am ladder sia a requested ana notice mer other velak masens al swadra al amamlar trigale asylum seekers so kaldi otobli apino nga kara wera guk porngia al public forum til omsade tidrulas so akti speak from both experience ra other ngaw state ngaw agum das direct base ra abebir statistics balungar other amrigel okay milanga tianga domes ringi nteal sa edel bodungel manager ringi in las erguk ngaringi adang ringi a Brookings Institute after a think tank ramrigel mlat tibdia opinion tir ma statistics ikmalwase 15% other amrigel kira amrigel a former refugees ma asylum seekers 15% ngirmang. However, among the 15%, 25% are tier as entrepreneurs, ta so lang although the gross revenue tura 2023, year 2023, amlo hitra $6 billion. Tigdabal betignik masya refugees, asylum seekers, Silbera Merigel, Tamek, Tel Merigel, land of opportunity, but Tamulat Balbastri, but Tamo Siovai, Olava Gel, skill, Tir, and Gilara Blurir, El Meram Rigel. On Moster Adel, Misa Gal Blurira, Ulang Tamis, El Meram Rigel, Takmos and Rilo Siovai. Ma Ulang makes sense, ma 25% Tira o Siovai. Brookings Institute, a direct statistics, Tikmalwase. Most trigale refugees ma asylum seekers le Meram Rigel wind up will become a public burden. In other words, agero gol nga se will government tamila mastrir agi karera gel benefit tam Rigel otungi, particularly aurora employment ma skill the skill ma esul das o level Meram Rigel. Let mla matirik ma se refugees all two have esel culture, all two have esel skill set, all two have esel uldas rasyobay. E direct Luria Miguel mo back to its founding mula sa Miguel is a melting pot blue. Ano po rin kita rogul adrabul adading aringa rolile yung Aram Miguel. Mang akok mutya kita basis ra Brookings Institute information dollar. Egukti mo compare ang yaura the history. Number one, sira 1905 na gotten mi adradois. Of course, ang kamamal adrablua mle welcome ertir. Adabela di waise abray dumul selbe motaklar ada ka mo hitrir. Maraw meteta take care ertir. Waise ngirmang Anyway, mang sira mi adradois. Gimle teker tirin di trigang aguk kamlong ang blangya ulterior motive tir sorry ragal ringo
Mangaring ako liduwid ngilay yakan mal malamal tiltretal at maatamam. Hindi guktim lew ngiringi tingilab is knowledge may. Tamle start a commerce. Tigil adar ngayon adar balda may kunisya. Ulurior igal phosphate mine, ulurior 8 to 5. Ako bali omstira freelance. Toriol talsi sa 10 cents a day. Sige tamle base salary fee. Emol mga songsaraan. Mga itong titirar isaybal, mairuk, marbulul abal may, maribol abay. Sige tingin la culture may mirubak. Matyal matamato nga dilub ang yaur. Leng tadra ruga, ulwal may. Ityal matamato nga wayablal. It's kitamlato malitel pronunciation. Tiyan nga mga tuwarokal mas tayrong. Ooy. Kaya adra saybal abuk may matama atletela rurulakan awa benelus marwa pan de leche ooy matitidas malmay maadang yan mga titidas emlong du adala kalmasan mlong du bula titidas eso lang abuk bermaada syabal me temlom du adang yaram lom du o sola music tila instruments me mesti adang yaram Arwa Santos Eduardo amlo adra agita ubak mamara agidele kiosirang irangola mesti adra ngayor Arwa Santos Eduardo amlo adra agita ubak mamara agidele kiosirang irangola amle best harmonica player of Micronesia. Oy. Yung ngayon eter marwang agidele Faustino Claytus Faustino amlo o adara o reggae, adara composition ng music. So, culture nga ram lo rich, sports nga ram lo ngil, culture ram lo fun, because ar adal mlay, ilmlel, lekirang yaur o laba, culture tilbay. At kita uti do swege, o moral to kayo kami rubak, mga ma-accept na bibiri tilmay, adit kita di, man ka do triar criminal selmay. Number 2, yakalo titreat tigaluk masay religious fanatics. Tigil extremist Muslim amla torklia ablura Europe. We don't want those kind of religious fanatics in Marabuluan. And then kadosigil tigil either Europeans, alug tigil lungil other Asia, langaria skill tir, yakal ser. Mas elmet to contribute to more workforce rigid. In the long run, itiga mo yakal burden rigid, already tumla prove nga rigid kumase. In the long run, asylum seekers, refugees, di ba all nga rin isel motivation tir kumase. Kita nga rabi esel bulu, itiga te alal balbos kita government tidal bulu, maganda excel, tora shobay, mas cool. Akamlom asagura kotel, maram rigid limbo, kamlom, mlor nga, had a stomach problem, makmor ospitare. Enggal tok tangal meya adal gel kadem tongakle accent ringi alube bradang nga MD adra Nigeria. Mang sigid example selemetical refugees at excel school at tiagida alomes ringing te al temal te ka advantage rogul te al ngaringi mang akmal lomdas mase medungi lomes at tiagida te al biskida mrigel leng el al migration tigil asel mo replace it tigil adra belal tilog. At the end of the day, adra belawa a history kita ang naringa bebil marahuri pingil may Malaysia, PNG, Taiwan, kita Austronesians, kita dia kada pure race. Kita amalgamation of different races kita belaw. Mang akong naswe based na history ligid. May gagidile kuk knowledge na akal kisilubra ablurang yaur. Akmal wase. Let's take a look at it malungile. If I was the governor of Angar, alubak President Olvirang yaur, akmal wase will take at least between 500 to 1,000. El May. Give us 3 liri. Sell formal Lawrence Station ng yaur. Say building ay day empty. They were na waiting mga kita blimiw. Sorsi bagya central make sure mandakal. Ito na may cause a crime arablu. And then kada kami rubak to ay kami rubak ito. El all time mga 140
Yuxel employees المرول تل تقمر عن ياور. Rabora idum got the whole contribution of the economic team mereka store yaur. Ma equipment lo mas kemam المرول ab lima mengisa septic tank clear at tamam. Amar club la reli. Pati aigal events mo wala ba aigal heavyweight kara regional ng asrablu krokri ada Yuxel. Enamo parte la community. Sel sande tamal oblil. Doktor barbecue lo material neighbors bilang abiyang imitak la kara okay. So, you know, we're already there. Ang euro is already there. Malwara na Yuxel, why not replace it with some refugees? Kita kami tengah kay hopefully this will materialize. Kuan sa gabiruba. Kabong Akun daswe o malungil silsen mura ka tigil ang musadat ma. Tiagidel kletar wala am ngel was 1951 ngaringia kontrata Russian Convention of Lulat. Ngel sa ngaringia abluram bigen. It was second most toba mo malalarara. Wala am ngel was 1951 ngaringia wilba bilingin tosika pasyon borgiro toltom tanti. Igel bluri rak wilba bilingin tosika pasyon borgiro toltom tanti. Igel bluri rak kasubin balatil tikal ko tom kwadra til ngaringia tegid albura bul amus na amal blotak was tegid alrunia bigel me makot yam bigel olingit trigid yam bigel amal salide grat mokrat gora hotelela madra bul adma arulela klada lam kalatma meng adralil toy alam bigel amumilan trigid was kida maral at Visel maklo tutel toy ase tirgal adro la tilmei ora albu atal malti bigida mal mdengi kam mdengel wase nishuga rigida me adra ngot albulum le botak mamlera biltiga til ngara akula ablu maikero kul telmal ada ngot albulum me kngote til mona mete ngari se kite koratik bok shuga rigida apol tiagi de mal ke mo lo mesri tiagi de sen maklo tutel to lo sual da lo se kida mal na mo kasai kida adra blu ngar belau lo ro kida harati ke tem malati me akbe da ewal tela era disi ke harar tir el ama uspe tir el mar adel me wajel mongol was sen edel was kada sira beretil was adel me girel at least ang malukot orang bigel at least ang arnya tu urmi ra uror bigel urol kita uspera da emberko dia nga tel meler ra Allah dal Israel may kita ngail mura bigel wase moto ba do mo sutril me ra adang aklin bolo bolsipeden siga basyor belau Mula ablurin pag dinam oy tigara erung intellectual blangar gi jadi se oigel maklo tamel blulu bermluoy wang esar kalau sesuatu lekkiala lesetin mula tetelela lo magkaka din oral me pura pidra ega umesengin gira nung lo mesen halik bas kami tiagi nakaswakal antaw deswi kalau meseni kotulu ulo ko spera la abulwa tadi kasi men adaptrar by constitution adoption is not acceptable yidin adan merbela di kasi mo other bela whatsoever ko spera permit ngara skill der ay ka alula ka men tigil di kasi medro si di me tigil wiger si sera de me en te me merar o ingra hindi ka kasi medro di wasi le me you know ak matinge igel intentionality number 1 sel obra news ra blura american rogir ngol digan maknit asum american ma refugee just imagine tial got metete mra blura imna mo til ya don tira kra news ra blura american gumiruba itira dia go through process tika di muda mager mang aktyo ay segel ko ngara ni siralti hindi mo na $1 nin sa eder kan dictator o si truata mo Twice, swear.
sel agreement ko mesel was kada mula kel conditions lo sen makarata Ano yan? as well Kita sa edek mo waise. Di Amerika na kita tiyan alba ka na luna Amerika. Mon mutra lula ka mental Amerika man adra ay sa dia kalau tirak kerti. Jadi hindi may adalo ti other clean mora. Adur the world country. Dia kalau mora kel bluri lo blaring hindi. Mungkin kaya mo victim tiyan rogil ko akum daso. Dia sekarang imagine central bugira Cuba mar bugira Afrika mar bugira Jamaica mervela. Netiga dia kalau citizen do no. Tiga dia kalau complete ababilil adan ngara. di ela seguida Makwasya mahal, makuken wasa. Kita ababilil adan ngara. di ela seguida Makwasya mahal, makuken wasa. Muria condition Kada mo amen ra institution lagi. dia Yeah. sel agreement ako sa Agreement alla ma constitution ti agreement kita sumber ko ngai mo sayang Betul mo apply permit, kada mo permit till 2 years makaran. why say seguida la igel conditions rigid langan mo hanggang ko si tiagi daran mo yakni ako lo yakni na kasabet ang sel agreement ako sa individual pekl tastal abo hapo sira ber ngiro sa sebab ko ngai mal pendia interesting to Nga maktira ka mal interested mo mes ngiling. Akmal lo ko through YouTube lo mes ay ka. Tirgal lo digal tira American alsi sa dia kata tin acceptable al sila American. Ko mes ay hindi na katal mo nga maral adang mo base. Ali, asu American o refugee. Intirgan lan acceptable other free world. Tigil mo kiti nagdam liltra sa alsi. ilang Active mo nga bigil illegal na kita na mo malarang marak trigida ko tial klom de mertire tiram na mo refusing trigal ko sois dim no sois or wa Mexico mo sois mai kam ko trap de la refugees sebedo se guk tingal pa ngala refugees me sebedo se ditigel adak meder git إذا قاوت قال هذا وهذا مدلو روري مقدم هذا وهذا فيتنام قال يبيدا بلو دو تقال وسال ميت وشو كده سي كده العصب إذا موجود مكلي كده تقال هذا مش هو شيء بلا يقام هذا أنتي كمان مثلا هذا من itu ditmula si tira undesirable alien lo gumrael. You know, gina lo mes egal bita mabita. Nga ka umra na tokla dun min, dia se dia kala. Di kita mol overwhelmed ran dia kal lungil la. Deng ali atra sina lom ko ora hotel maru siobay mangara. Awande hindi tira ba memorandum lo si tira undesirable alien dim lo ta ko lo si tumara. Itigel ko undesirable alien na brigel. Kadam kara accepted tir. Ay kati argument talaga mo lang. Kaya kaya mo yakli si Eden Malin. Oo, hindi. The way things are going, Amerika na dictate was yung raso mo mga aktibo. Hindi mo message yan. Amerika was yung ka criminal, ito was yung Homeland Security. Hindi ang recorder business license permit. Ang ka-clear. You know, mang... Okay, tigida. Team colonialism. Tigida. Based on understanding nage, asylum seekers people are applying to get a legal status lumukiram rigel. Tiga kirbelaul on a temporary basis. Ulta asylum seeker. Apply musil bolungila application tiret maram rigel. Tigal adi pass through. That's what asylum seekers is all about. Akti itara sa edel amma ko kira ang orang lo lila nauru tasid guk pala may bira lesson kita nauru alta manamot rakamarakal host asylum seeker ra Australia al sira nauru pagchira internet to pertira $4.3 million a year easy money etige di ngaragel campertil salaries ngaria adal ngarsel regarding tir men jakal toba da sumta toba del mar hospital ngaria adal escort tir di tige di ngarsel temporary sel bolong la babilingeta mora Australia. Eguk me be esel me metuguk muta mora nauru, matikir se apply mangil man mga bulungil etuguk mora Australia. Disku mating apply so lang it rejected tir namagil maburos kurtir muta mora abuluri or some other country. Anyway, sige na purpose of asylum seeker jakal permanent. Asylum seeker aktira kal
Ano niya Amerika al dutir ka asylum seeker. Tiyan ko tun meral bulura adal. Sibil din ko titrin mo rak mong rang emeo babliri emeo babluri mistrira akadir. E protector tir. Anduro kertin me gidel diya edlo mungur. Diyak mama, maraming yan, bal tipo natin sa kluko ke, kluko lang, Lumitir eli me kluko tumaal president marato olbi marato Palau, mal ungil oy tiyak tuwa mal ungil lang sao, gat mo kung bolungil la, kudo sipira mo bolo tanglilik ngayon, yakon na sa oy kagin to, lagi na mo mara referendum lagi. Yang waise. Mo sa el masam mo ungil. Dati del parte si mi aurile e bodo tutto madre ngilin. Uludong lisel ke sa Vietnam e como dire sal al isa 1975 dal Europe miguel Latin America. Ay tiyan ini sin mo ano nga niya adoption process ra constitution. Ano nga niya adoption process ra constitution. Ano nga friend ra nga ni adapter nga kaya may maklodi ka sabihin makaramtan mo tal. Algro nga niya American makatasin daringin mo ramali. Siya kita dia kalsimel acceptable by constitution. Mangidiladan mo man may ngaw ka hindi omom daswen American ang mamalil rungil ato tiringin. May andiyak mamalil tiringin ako tumakit American ospera rungil at. Hindi sel ako mesel al contrato presidente Amato di baldi que conté el día del Gabriel se dio así un tipo lo algo sea con el mal un día la verdad pero como el troco like el carbay se ve la otra ni me subís sí queda lo él se todo lo se lo hace 1 2 3 mai hay que darlo o la meñas el me subís a la India Ali kita nga niya karapit was nuclear is not free marokul to president nga dingin decide. Kung kaya man mo nga o malalo was yung ngungil dingin mo niya ngil no doon. Kaya ngungil Otherwise last 4-5 years hindi ka katal nga niya ngil doon na ulit. Hindi metokoy ko. You know? O meset yan. Gina ulgum ko kaya to ko rapiso daw ra belon trio de belora hindi ako kaya sa tiyang ngil ang bukit. Hindi mo na ka ngil. Maiga kung basang Amerika imposible aptirira mredergi. En marang mo talk of the town. Ela ko di mo rawal kang yala kang belam lam kati sa state government tao tumari. Idi gidim di kato ko to orabli. Di ko ra di special ko other side of the coin. Right, say. Yo kung may sinabi lang alubang onti na Amerikan mal klolongi. Ya Amerika la natarili o isito. Sino madra government Amerika la tira refugee ra Sina Uyghurs. Betemir bela. Betirgel mi accepting nga gilo mo daw. especially ka laban Tengah lagi hindi. Say gid process Sen sum kung mo spero si Amerika am la oningit tingad mo hebat riro ko. Leng katakura si. Ali tumon mo tiri ka. Ya kita ulo ko adal mo with the time no talk kita ulo adal gid mo dikit mo dire. Aul nga umra sing will to din gid nga niyam sisi meeting ra dia kadil. Tir ga gid le dia ka ngaral lo sa. Gid mo niya meeting tel belo rogin masum mo na blur nga ora. En dia kal dil dikuara dil ke tengah or machi bro. Adanga roga mo to decide was. I'm not saying no, I'm just saying it's good to know that we play a devil's advocate so we see the other side of the coin. Another real solution is nga Amerigela sa el provide bonding. Mas kumoring issue atara mata a government revela United States amel bail out tir over ng sold out tir may rescue tir or somehow giran nga nga seura Amerigel back up tir mas kumang tamo ka tir United States government ma military step in mang sige da kora tara giradel libora negotiation nek mas United States we will do it again the condition kamam including amornya bonding kami will protective tir in case agi mo ka Gila del mururi. Lang kam mention yung kursa kung siya tara mamle ulam mo sa alamay. Di trigel aga at ang rengal at.
tamle dangane bilti tiro traur tiro aiga me klebo se tirgang arian la termilir la Afghanistan mai kam la tilme disra la me kitte na umdagel wase ngaria udo la me ma pe pira la bela ni rula diri mospe mai ga etangal tian mong emrael akumda sa la argida marse to sendias imposition das imurol da babulingin mai Dia senkyo. da senkyo pergi misi nakayaksan na mo bogikla kirityal dimliwak la mo ade igira da me rubal mo ngel wase it adrama alsera mai tu se kita aku terbuto kam la tuo lo ngri ma bluri adra kwa ma blul up masai wal hawai mai ga mengukti Turki de se eden mo la bo sigal abul morsa el bebi adal men da se acceptative aku mes ngin dikyong to dikyong das Ya, mal dakal gikyong lang. Ulgum to decide nga ra kabluri mil mervelan trato ko. Diselebon mo siya tra blu blabol tigir atas del blose. Ngiti tigal morbelaw. Aus palaw nilom so mawil da duran se. tirgang Tigir di katartil Valentin metian. oh tuai se tirgang osi grabasyo letal tatara blurir mai ka makula ko se no kita Cristiano ko mesa to la Biblia no se musubira abu mogla somore de asel edel bagile sem do blu apet sandelo o egal maklol bulgula to la klar mai ka ya ku mai ka se dia hale trigal met mukara dia ketemu musubira abu Di ulti ini sen mora Miguel. Ise yagot asum to mismo mora mraul bulam la buaran di retir. Betul sih miti tigal moregel mabul bulu. El amo mesel sele tirgel deportis armora Afrika armora aja maiga toshiga igel bulu ulgal sem el challenge ramrigel. Dila team bertin sen detin morasina madila team sen del masiaval madila ater team sen detin marosia. Toshiga igel dingara yeser eu spera toil wasi agi meskemi ududi. Bisa tirgal ko agi meskemi ududi. waisi Ira mungkin ada man mungkin lom tas niyan. omam das no til mele guktin miski gidan mahul adam ba ande ko no you have to pay Ata hindi kita ngari olga rigit. Kita tiyan din biskita fo edi kita wilan mo. Kita man ngari olga rigit le. O mo ititirin mo na maral bulong temo $1,000,000 tarti. Di tuno. Di nga ka malomra sa mo. Yan mo yung subel tiyan to ilan. Asum to ko na di ka ulula ringing mo to ko something must be wrong. Nga kaulgong ko mo ganakal wasil me ko ititirin mo na $1,000,000 mo na solda mo lang tirsi. Dir close open space. ngayon small Nakatiyan mo lugo. ada mo tulong It's a subject to get another front page na Exactly. newspaper. Tiate ala ligid at belawa survive on grants foreign aid. I see. Maybe this is another way to get some money because it's a transactional issue. Exactly. You como si imam almeka makukuder si imam lekong benefit economically man. Like you say, right, yung bungilan na contract, transparent, debate, ringil mo, gititil mo, sila hotel clean, transparent, busay nga agreement tamang. hindi ako nga sa may kumre siya nga 2018 ako na interview at terul adrado pa imo nga millionaire imo nga billionaire ito may announce ba lang ba atang institute was sir blurira 900,000 para adril other sir blue 15 million ar tourist mar adal me uror se makir se uror maruso ba Idiak wasi yang ngalga mato ma school mong 100% return may mama di berlet. O mo tirgelo mga lamlay marbo la construction marbo la kan la di adra mo ablu may ka. Mong dito sa mo tumilti kara o la luri mo so el developer se gid. El mo mo wasi ka ma palde ki mori se gid. Mong latak to gida mo to sa tiaga le may ko o el mergid may ka. Di nga buksur nga kailangan umisar nga lang ba kita sa kita ka sa bed kita sa mga ruwada may merde dikit ay akmal beto kami sibela motel tela ala mo tulong ngatian kita ngatian ba merde dikit Ano hindi ala ko mese. Hindi ka nga kadir ka sa lom to kay gilwais. Hindi ka mo fair. Tangarian ada rasional mla mimt ma permit tira government ri. Ikadar mula agreement 13 man mohungin. Iti invest taw dudir rigid. Nga maralak muntaan men dilo siya no to asing ka undesirable. Eng mara.
Let's go. Magita, ginadan mo understand the fact si somebody is above us ra. Ani dil to ko ra rule other rules. Ilan kam imagine mas ngara mali the silver belaw. Ay ukti ako kildi bile local was tiragal ay maldatel. Atri mama ay maldatel. Atara Yes. Asia. Ilmoldi gatin nga titin malindi ka insel. Masumudol di ka na rola baudol. Hindi mga ibebelaw tiragal maran may something must be wrong. Mungkin umara klolom so hindi kasi el bombarded kita. Amerika na dos pera tur masit the friend kita ma. Moms kita no, that's not fair. Kahalag Ako na di mo ko hindi ato kahalag kasi. ko kaya mo nga kamla mo sa o sige ko meses tial nga raw. Tial ko nga del pail ko tal sa kaulo pala ko raw. Tial ko nga del pail misil ko nga tiang nga raw ko. Tiyak pinarastuhan mo. Musina ma climate change, ma capacity building. Ay ga program ra Blue Prosperity. A climate change ako te problem, kita ko meset yan. Capacity building agile bot makarogo builder ra Blue Prosperity. Yung sige rin uspera sina. Tawanan tildi men me offer a business men velaw. Hindi ti ay gida tour mara kasi kada letra a relationship kita mamrigel. Adi ko dira kasi kada mara letra. Kita kada mara letra. Tama, oise. Ranga. So da Miguel to kamla metia kaya so adam Miguel ati potol tira. Ngatel mal ko maul maksibay sa kung tungol metia di mo na to ko eh. Bol kita gila del dis. Gina ko misular ang subject lang. Abi na gila mo kurgi kra. Oy gagi del to ko lang. Tel vital lul adel blal invest millions and millions of dollars matukura business in Mergit makara. Adi lora akmuntal melding ulo sulmo sang clear ko si tilga undesirable. Ito undesirable. Hindi mo nakatal ba ako meeting imol bulu sa auto ni. Ila tingnan ko nga bitan sa ilalim may. Ikaw na matmaro ko sa doon mo kasi hindi ako mal friend ng mama. Please, bora a fairness sa society. Malo ba kung mental game kung film ito, babel was it ka kung film Malo ba ko klimer adrasinal was it undesirable. What I'm going to say. Tida uktara side tell argument sira 1800 tel Napoleon na blemera France. Malble klova problem era prostitution. Ang kasi kami rogol prostitute asapa hula France. Hindi ako ngalubos kami. Accent kami mora Louisiana. Oo, kami mo iltriele galubos. Mang open abla galubos o titriya galubos. Ma prostitute ang titril mas radial sendel tir mora Louisiana. Amrigel. Ma after so many generation itriya gidel na occupiera. Oo. Australia ang ititrira. Ang regal mo, how many generation itil na mo tra superpower. Alak Amrigel at trigal slaves tigang imlel at black Americans samla a control a music ma sports. Oo, mabtokal invention of la rule hindi arbelelo adal tirila wala credit hindi malagyan ka. Oo. This is over LL 2025 ang AI am sa ako dito. Mula mo di kasi di was miti tirigal more sailing. Abro la rogira abari kita. Tira Israel ma Palestine digan masado din. O estar por a toxio tiri nga wala pa mo nga digan masado le free society na sila free society na nga. Namo dices miti tirigal kita rogur wa yo em adra lugin mo titril mo ra ang abal. That doesn't work anymore. You know, but it's a subject kung sulal bring it up lang. Other one of the Ngirmang say equilibrium volatile. It can happen tomorrow or the after tomorrow. Hindi mal biyo tertiang ok mo nalto ko matirigal mo so reveal. Losig asylum. Tirige ok mo tumaragagil state di al mga ngaringi. Hindi gas real matiga real lang tidigaw ar. Oh, mo itil mo akot mo nga alabil. Diwa, kakitule, tangkeng geng moon, moon dia kan mass wedding. Hindi mo rin nga po. But it's a beautiful subject. Kami mo subject. Kabo. Tiya kita, subject nga kao tiya kita. Selyo sana belaw na to president to the at older now. 121 pages.
Isel agat tengel misang nga kablos ta truro olbe kula ora ma kara korosteta 1976 mel amo mamo balbuto ra nga ogin magangin ra na mesa batok liyo sangar Palau ma trasteitori ma Kongresa Micronesia ma nung malngot liyo sang len umesringin 152 million sila tiyan liyo sang ngara sila ngara 125 ngara defense na 10 million mung malplo liyo sang mal hindi ngari time ilala siya olvida ko la umur ilalbul imusuringin molmo merkol di era Hindi club sila. Ako masingila ang tulbul 20 days prior. oo tira otrudi mga ulbul madarin ako tawag olvida kung mura house tira makot makliya mura senete time malungil po de sangit otro daw lusyo da man na unito at olvida kulalo se no the tour ra alsen aliti ay gati mura ada kabulmin o siya minimum wage dia ka udo todo morti que lado ay kan migrel con bali ara 315 for dollar el time el more comer seigi de los somos akmal kora unda so sengiren mo yung subur ni iba ko toy ya kumesra al sel en dia ka angara al sel momot mo krarule la tung op maplara al sel vela kita begelo se tegil to kora bla map pro usong supply to kan ngas ko dia kawa dia kawa dia kumesa udo nga al sel tara makpro at to nga al sel at dia gisaudo del mo sabaak sel mondara tikal nga pension vendos sel por mo song saudo de nga ngi sel to del el moringi mospelo sempre nga social security umbral nga ngi seluldas was mong mas 60 years, mo 65 years old, amo usibil retire, maigil, trigel adal hara SS, mga pensyon LLC sa 7%, mo mas mo 8%. Ikikita nga ralsi. Baul mo close to play, gagigil, hindi ko po mes. Kung mes hindi rin liya kaudo, dal mura kaya tiyal, tukura makitil ka. Nagyar mo mesay gagigil, multikal mo takledros, kami mo mesay gagigil, girel masadan white tel tokol to sa de mo ko masadan girel dal mohongil subi mo medalio to ko suede tia yo sa harkit tia kloklet di da sa ro gul di mo bulala el ko ngai malu dia kale na kita ngasem kila dal mohongil medalio to ko suede girel Okay, hindi nga askum na mo clear national budget. To me, I'm personally happy. Oh, the money is going to go into the economy. Adi, make sure masenja ka to go into a deficit spending. Sige ta, important thing. Mang di ra share so sraudo suma president as el na convince ra olbil magi adra blu mase don't worry ngari so sraudo dakmal happy. Lendal nga ngagal budget is more than just numbers. But the purpose of budget is a vision ra administration. It's a mission statement mas kadabudulge. Len tial budget as elogi sa economy ra bulu alugam godir economy. Mang the bigger the better, just make sure mas nga resource ni pas kung hindi ka chubure alu mo mora deficit spending create deficit rigid. Alam rigid la hotel maral bulu. Hindi a budget tira di bro ngara deficit. But every year to the ultrawa bond, the treasury bond ma municipal bond, whatever bond it is, but hindi nga deficit spending, a lifestyle, a standard of living na Miguel is the highest in the world. Mang setting may trata mo udura, abuay masi. Bilsibe lang din take care of rablu. Mang to me, the budget as kumang ngaringi ang songs ringi di adablo uspe, really. Like you say, Ngirmang, Abelawa diri ka suffer the housing crisis, especially affordable and low-cost housing. Bireya, high-end. Ngari rather belal high-end. Bila sa ka problem ringi. Tiga di, armarar belawa di ngari ablirir. 1 or 2 or 3. Haka mo ko trigel dia ka imol blood kiringi.
Alubet na namo kasi kadari imol blay. Mang namor nga tension ra blay mang ar in-laws na namo dictate a life for a grandkids. Mang maari nga tension ra ngalo ka ma grand parents let kira imol blay namo kasi we need affordable home rebelaw adital security ang government. Bergol nga bibira udo del me mula gagidele rent to own scheme. Hindi ako makita rin ko dili rent to own. They're renting. Oo, the rent. Emo klaro tarak lang say. Oo. Sel walway sel stabilize sa homra gagidele. Adara bulu. Emo stable la society. Hindi ka langaring sel lugora eagerness it mo say. Nakabay masasko gigo mo kiram rigel. Activity nga ram rigel ang apartment nga relek, you know. We need to do something with the housing. Maral to ko Ngirmang, hindi lagi sa gagawin budget mora housing. Awag wa mga ringi. Ulang dia ka homelessness na kwam. Kita diak. Tara mal ng song sergide. I don't know for some reason. Maybe, again, I got budget to show a priority to the government. Where is our priority? Yes. So all bills should come up and say, wait, tiyawag nila number ringi, but let's put in some more housing, mara other apulul. Losiga kagidele. Stable housing, mora state of the. Kaya, ako lang dyan problem. Hindi nga niya process, hindi kaya adult tirak. Hindi rin mo ito kakabenor oreor. May testify na budget rin. Ikaw ko rin, ay gaigal mo ko, loko tayo ako, arak, ikaw may rule rin. Mo ka, ito na mabira ka, orbi na ulaw, mora kabenor oreor, budget rin oreor tiyan, mamari ka na kagimis ka taakluk. Kami mo ay sa sisel taakluk, kuluban makara ka na, wala giguk pos ka, luy ukluk. Kaya same na mo, diya kaya nga ramong kada nga ramong yun, omes itil governmental, scrutinize nga adra kongres. Adra board na miro ko, adra director, minister sa education ng mga ram. Silbi na time, edabot ang milom tab, ito nga niya, minister melo si. Di ako mamamla sa mamatelan, di president talilya tela. Kumama, di mo lang ang arag gimrili. Engya mo sabi, marulay ka. Neng also kung tadi, kerdi mo yung wasil, yung Ngirmang. Ikati kamplin. Ay kalto ko na housing, adi akal korat. El arrakal po na. Kita tiara mo to, sa housing rin. Maria baby na oblil. At tuloy material ada kerngi di imo mangel imo ringi imo ben jormi. Ay ka unacceptable na society de kiransin. Mangkinal olbi na kanulaw ng tel budget memo dang okle. Ilang ngania kami tirtiro kuy. Ginel tekker rin. Estat lo korkere el alog ibo del boil. E mga titirgal ng oras tel government mulmutal abare endra August. Yo tu de funcionarte. Ako na sige tagilan mo rin. Also kung makatadi gongay, egit tiyan mal oil at the end of the day in supplemental egit el mal lus palela blue belaw. Dia oisel mo lugar niya last na ngatiyan. Nganya $25,000 lo blay. Sibe hindi mo maral meto makatulo ko makiri. Ay kiti ka kabel metro daso. Maganda nga ra. Para din kiri kitang acceptable. Ako may sinabi na presidente mo si pagkalim na ato si makala delineate ay gel hal. Diyan ka man understand rin mo dai. Sige process ra kongresel. Sibel mruril bitang. Sibel olbi na kanula ra house mo mruril. Mora rogul kami ka benor. Ngara ka benor mora speaker mora delegate mora el guk mora senator tumruril mo mereka selbol. Gator ka. Ada vela madengelo singaria conference committee de gal tublol. Sige na gidi o sige ra middle ground wa sel mol gorngi. Also mangga malo arili asu nga manol tramil takay makara kada ruli a congress mungot sige a gold. El moral be kladro ko. You know? Bago maral waseng hindi ka iwi de tagngeri. Iwi to ka ar economist, to ka ar finance, to ka sensei, to ka let's put our heads together then. Tiyaklaw to koy. Budget rebelaw rogi. Ya sku man yakas sa edel gukmal el mornga public hearing el take time mga ram. Edim scan tel entire
البادجت تمو تنيرا فيسبوك بيتم رجل أدر بيلا Mga كنسي social media. أو make your comments تيام Yeah. أو Exactly. Did get everybody's involved. input na rogul adlen at the end of the day tel budget tarurungin mo adra ablu I see. Hindi, kamusta? Lasal mo lang nila naspiga alas to nga tiyan yang ridra tulo. Nga nga te alal mo rarable 25,000 kini nga mga game. Nga ngi il two bedroom. Well air condition sumen nga ra. Kadi hook ra suwer en blay. Nga na kami menta kukti ka lang ang irul de swim maybe. Hindi ako sa ilang malklaw to trade ilan mo sila. Di ka man sular. Alia tel tax PCST tax no 105 pesos. Ito maray beliau kerbela mereka dia kasi eselo tuti ke dia kan belum murni. Itu yang 121 pesos budget. Malklaw to trade lan alobi mo ke podungi lo mesringi. Bagay mringra mas nulo renso. Magara lang ko si adra masay mereka mo garo itya. Mauul kita mengi mau ngis modi wagen mo gorni te mo moral ada bela mo mo ngali nakasel mo ada bela gi mo ngali to ka swil kide Yang wais. hindi ako bodong bul kide Madela 5 minutes rin. 4 minutes madali. I see Pues ka 2 minutes maka 2 minutes. 2 minutes di mre ngaringa adel biska ka idea so kaldi share with gidel today mar adra ablu lo mesa show mas gemil adre belawa taras el source raw go gemiu amre lik mas voters tax asum kawa secure belawa kira outside ngirel gari tax on pay maybe $100 a year or maybe 200 I don't know Some amount. say gidel tira pay moriang tira list it's LD pelos pe credit card tira even bitcoin whatever stable coin seguido el payment til meru tirir matmo o attentive accountable more secure tir Why say? oy le den ngarang as kum dia ka adel el PIK eti mol mo se ay na mo ka gura sen ko is the same Exactly. thing ulang 11,000 or other belaw are registered for already 6,000 or to 8,000 every year then dia ka sel incentive tir dia ka pay voters tax tarawdas magmira olbira kululaw kam tami setiang dan ngari na berura bro alin namus tat merurgi let's get on the bandwagon it easy manil mura berbela thank You you have 2 minutes. kamal di tiya kita ikal pasura ko malungin lam mokle mal gina del maintain ako mesa senara along island ak mo para betu tuta mesa wam la mo ko lang di ko mesa market mo sige dal agi del ulam malungin plan gina maintenance cycle facilities gi mo so uspe next games ikal mo mo ngale malungin la ay kanembro ko ngatel gulo ren so sen ne ginen morgia al sis la ko ondi bra ada mo tegel mo wado to mena sulit tikal dad ni la tegel ul amok ko makmal wasen kada bodo oena tigan ngalge de na sulit ko te fi e dire kan gak club le de tel do ni ma next isto ko rak ko le bo mo ngil en way elang ko se de rasel musia wa tahiti snow way ding gintel ko le number 22 ras Solomon se la number 9 malungil no kita na wayak yung Yeah. sing na o la mo diri I see Dia ka kuam sula nga ka alat ni nga ka elasim ko trura kongres ito mga titira stable coin mga titira radra board na ikal board kun matangil wasala hello hello alla Kumal mo sa uro ko yese ako sa karkamam ni realita sils Sir Milsande di ako mo bes agi congratulate ra a Rockner ti ito Ble campus ra SM Dimra. Tel Kausischakl maglik mo spe ngit an mo modal. Ya rangal ka tiabla mo profile ngin me o team ngit ro ko le. Asel ko campus ra bira itak mo ba bira. yan tekal lu droli se Yang mira ra era start. ay si Igam man sula ro ko me igong ese Kausischakl. Ya Milsande.